abusuafo ye mo bibi akwa aba e ba attention TV mo nim se de biara da ye kwa ye de biba eno so yakọ e de bia ba ene den na de aba me pa cho like ye page na fa comment bra na pia share e ma foforo no omo hu ne yakọ me pa cho ne akoba nyina ne se onim se Agradaa enya broken heart man broken heart mun sense me che se obia e de na no di sem e de tudwa obia e kan bi na eno anana Yeboah ye ba ne sinitwem a wagidin e wo mu ye pa se kan sinitwem so obia na no ya pa dia and your way out better to be at the amount of say. Wababa sre Agradaa chese sra or sre nidye. Me pacho ya go and go video. Hey, I some I am munyi filter me enhwe. Munyi filter me enhwe, munyi me enhwe. Na munyi mu eyelashes me enhwe. Munyi mu eyelashes me enhwe. Sa Ghana has say broken heart to Chibia. Eriase boutique mu nyina wakakra begu ni dem na wo hye na odan ho na wokọ na oba broken heart mu se bi die sentalim na wo hye dan na wukunu beba enu na wukunu beba bebrebe nyina obi agi wukunu u broken heart no akotu ni ama fru nkrofo boutique nyina begu dem mo hye dan ho boy ni ewu obi ka wo obi nso hyre wo obi ka wo sa anu ahweye na wo mawra atenten na entu mawre bye hey aya samo Ghana maye monim tenten sadate monim tenten sadade sa filter na mode aye monim wa beg wo wo so nanim kura wunya na hwe wo so yanim enam nie ba bia nam monim tenten sadade monyim eyelashes na monyim monim filter ni ehwe monim ba cho wanga zo hu sire a wasre no che se oba kire se broken heart na betimi achi obi I go reach everybody nti sa wodi ento wa na se ento ya me pa cho da me pa cho aha aya attention TV ama regis fi se oba like na we pian share na do comment aba ama afoforo ehu ne ko medin e de amansan che ame akwasi mensa